At least now students can access water for bathing. You can access water for cooking. Burigera ahamushiganisa w'entekatekeji kabari ntashobora nagira ngo muntekateka yabo utarimo gushorora umbantu umbyo butegetsi idini hamwe n'amahanga ari kugira ngo ikitenderwa cyabe kikuru no kwindura ahasheka cyabo kakati yangambe bigambo bino nti bobo otambuza program eno nkwegayiridde totekamwe ebyobufuzi totekamwe ebyeddiini totekamwe amawanga wabula program bwekulambika boyina okukola tambula n'ekyo ndoza mwenda mukkiriza abali wano bamwe mu bantu abaganyira mu ntekatekeji beina amatsuko ngo bahatana baza kuhinga batayine kweraritsera kona ngo umushana niguza kwita ibihingwa byabo mazzi tugalina abatasobola kugula mazzi tugaba wabuwi era nze wange nateeka wotenda buli muntu ayagala amazzi muwaga bwerere n'atwala n'akozesa tawe ya leero tekyasobola kutunda mbuzi tugobe egana ly'embuzi tole mu butale kutunda kati okusobola okufukirya ebirime byaffe mu budde tujjamu akasente mu mbeera etusobozesa tujje mu kufukirira ne tufunamu akasente akalabira amakaga Rubharabe haruha abantu abaganyira mu ntekatekeji hajura bari kuterera government nduru gwe batereho buryo bwo kubasa kunka amezi kibase kubahwera okutunga amezi gamayonjo nango tereho no kutunga amezi go kushikera ibihingwa byabo era amazi gankute ubinyisi cyasobora kukwata kadomba wende kuruzi sirinawo bana bakuru nti banansenera otuzi era mbona abono kujja kabemirirano olusogo lumu malena kungasira tungasina amazi tuso mu yambi ngawo nangamba nti nkakuye ekidomola ky'amazzi nakindetera nakindi entekatekeji teganyirwe bahinji bonka kureka hariho n'amashomero agatari gamwe na gamwe yaganyirwe umuntekatekeji bamwe ahabeji hamwe n'abashomesa babo abishomero rya Trinity Primary School basime entekatekeji abuko batambire nzendo ndengwa izibabiri bagenda okutunga amezi kibiri kitamagaraga bana umukabi kamani mu butufu ngaffe essomero twali tetulina amagezi gano ga kusima kinnya kino ekyowansi okulembeka amazzi naye maama waffe ono ye yatuleetera amagezi ago ne tusima ekinnya era kati tetukyalakinga amazzi gabeeramu bwe gaba gaweddemu era tuleeta ekimotoka ne kiyuwamu wano ku ssomero twali tetulina mazzi okugafuna tumala genda eri ku ddaamu nga wala nga tulina okuvaayo mangu twoze engoye nga zirwawo kala naye kati twebaza Honorable Asma eyatuwa amagezi g'osima ekinnya kati twoza mangu engoye amazzi agafumba emmere tugafuna mu mangu umwe mu bantu ababiri bebembere entekatekeji Christine Namuyanja yanangiriza eminyeto okurebeka ngu yabasa kutuma nkora obukugo bubatungire base kubahwera okuhindura amagara gabo kituwebaza mukama nti abavubuka abali wane saawa zino abadde balowooza okudduka mu bitundu timugule boda mugende muvugezi baleetera ebizibu nze njagala obbasaba mwekwate ku mwami Mpuuga ono atuyigiriza ebintu nga bino mubitwale mu bitundu byammwe namwe mufune mu mbigambo bye Asmati Nabaramba obero ly'omutendeki mukuru mu ntekatekeji kandi ogitaire mu sente ajobora nagira ngo entekatekeji n'ekizendo mu maisho mu bicweka bya district ya Rwengo ebitari bimwe na bimwe kibase kweraho ukongera hantasya umaka mbakubiriza bannange nti bwe tujja ne program mu bitundu byammwe mufeeyo nnyo omuntu afaayo n'ateeka mu nkola amagezi ge bamuwadde yasobola okufunamu kati olwaleero obugagga obw'ensibo Mpuuga Moses abufunye emiliyoni 3.6 buli mwezi kintu kinene nnyo ng'oli mu kyalo abwanyuma ogu yakwata abatendekirwe omu nkoreegi ebikwato ebirikuza kubayambaho omu kutoma mu nkora ebibatendekirwe Icheke iki kirimo abantu benshi kandi abentase yabo no kuhinga no kurisa ukaba bamazire imyaka n'ebisibo babonabonese bumushana gurengesereze uguru kwite bihingwa byabo unangwa n'amatungo gabo maguraga gasha kwa Bashir Karema abatayari Westo mu Rwengo.